20 dilengkapi dengan lubang pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, anjingan dan eratnya melingkari pinggang Anda. Setelah check it up for your hands and secure the strap firmly around your waist. Para tamu kami yang terhormat, saat lepas landas telah dekat, pastikan kembali sabuk pengaman Anda telah terpasang dengan sempurna. Terima kasih. Ladies and gentlemen, let's make a better bridge for taking off. Please ensure that your seatbelts will be fastened. Thank you.